rand an hour. Ithini lento le? But again, there is a light ekhona. One, kade sikhuluma sithe silapha nje siqala kwafika uLabor. uLabor nobonile? uLabor ke usucela ukuthi simise iprocess sihambe siye police station sonke ukuze kulethwe i-immigration kulento esiyenzayo, ukuze kulethwe no-home affairs kulento esiyenzayo, so that lento esiyenzayo izoba effective ekutheni laba abantu abangaphakathi bonke bavethwe ukuthi kahle kahle why bela eSouth Africa. Ngiyamthola? So njengamanje abaholi benu, they will be in the forefront. Lama list esinawo la enwapha akekho ngabhalanga kethu. Lama list esinawo la iwona ama list esiyo engage ngawo ngoba ama stakeholders azobelethwa kukhona nabaqashi. Sizobanikeza abantu ngoba leli China kade sinalo bekade selifuna ukuthi vele asilinikeze ilist yabantu bala eSouth Africa. So ke asifuni ukwenza lokho ngobudedeko bokuthi ningene bese beyanikhipha emva kwethu. Ngiyithola lona. So asiqaleke manje silandele yonke lento kahle ngeke iphele lenyanga. Khona umuntu odlugwayo omunye. Okay, ngeke iphele lenyanga, hayi iphele inyanga. Ngeke ushaya umhla ka-15, siyotela ukuthi mhla ka-17 besodesa. Kodwa leli viki elizayo siyotela ukuthi sihlangane amaphoyisa, utrafiki, home affairs, yonke umuntu okhona. Angithi bese ke kuyila-ke siyakhona so nangaleyo langa siyobiza niphathe ikhaftini nizohlala la. Ngiyakuzwa abayofika ngalelo langa bogcwalise enye ilist lekho kuyiyona esigcwalise namhlanje. It's important ngoba inini kugcine uhlala emakhaya nezala. So ke izolunga into bafethu ke akudedele umphathi u-coordinator andirecte ukuthi senze njani manje siya. Bandla awethu qina msebenzi qina msebenzi qina. Basebenzi esicabanga ukuthi njengamanje kuzokwenzeka sicabanga ukuthi sinidedele niye emakhaya njengoba u-national organizer sechazile ukuthi i-process izohamba kanjani. Ngicabanga ukuthi ukunothisa ukuthi sibuya nini kuzophinde kwenzeke ngendlela bekwenzeke ngayo because indlela elula ukhona ukuthi kumenyezwe nelifakelo ku-Facebook ongabonanga obonile atshele ongakaboni. Siphinde sibuye ngobuningi bethu futhi sizoqhubeka nalo mzabalazo. Mandla Mandla awethu awunalutho umuntu omnyama awunalutho zilwele mnyama zilwele qina mntu musha qina hlangana lemnyama hlangana. Comrades ngithi asiqale sibonge uThami Mkhwanazi lo okhuluma nani, asiqale sibonge ukuthi nikhona nikangaka. Kodwa into esidingayo comrades le namba encane kakhulu njengoba sesishilo ukuthi i-factory yodwa ikwazi ukugcwalisa abantu abawu-200. Umbuzo engizokubuza mina ukuthi laba abahlala ekhaya bawufundile umsebenzi, laba abahlala ekhaya bawufundile umsebenzi bazoyela nini? Nifuna ukubelwa yithina? Nifuna ukubelwa yithina? Lana njengoba sila comrade asikho lana ngokuthi somkhonto kuphela, sihlanganisa abantu abamnyama siyolanda izwe lethu, siyolanda imisebenzi yethu. Umbuzo wami ukuthi ungaba inkatha ungaba yini, kodwa umbuzo ukuthi kushuthi wena uyajabula bawuhleli ungakwazi ukuthenga isinkwa, uyajabula bawuhleli lapha ekhaya ungakwazi ukwenza lutho unganamsebenzi, umsebenzi wakho uthathwa abantu bokufika. Umuntu it's either ulegally
ufike la legally or illegal. Yes, ufike ngokuwela ibhodi, akufanele ethathe umsebenzi wakho. Bawumuntu nje wangaphandle akufanele usebenze i-tuck shop, akufanele usebenze nje lapha ema-factory, akufanele funeka bawufika la ufike no-5 million at least uzo-invest. So yonke le misebenzi eniyibonayo ephethwe abantu bokufika imisebenzi yenu. Nihlalele nto ekhaya base sifika thina sithi siyokhipha abantu nizongena emsebenzini ngoba ngesole lutho thina ngokuthi ningene laphana. So silana sizolwela nina. So ngiyanibeka-ke manje ukuthi umuntu nomuntu olana basibuya next week ukuba bungcobo ethi wozani kufanele ufike nabantu abawu-5 at least neshow ukuthi unayo abantu abawu-5 obaziyo abangasebenzi. So njoba nilana funeka umuntu ehambe eyolanda at least abantu abawu-5 noma abawu-10 ukuthi nize la sifuna kugcwale la. Ngoba bakuthi abasizwa mina ningixoleleke uba mngcobo uhlezi enkhosi. Bakuthi abasizwa mina ngizoniphaka ngithi asawusongena ngenkani. Uyabo ngoba lento yokuncenga thina sesikhathele yona. Izwe lethu leli asilincengi, asuncengi lo msebenzi. Bakuthi uvuke la wavula ifactory la kufanele uqashe thina. Bakuthi uhlulwa yilokho uphuma-ke uyongena somewhere else. Hayi kodwa la eSouth Africa. So ingakho ngithi next week umuntu eyedwa la iza nabantu abawu-5 to abantu abawu-10. uLabour sisayolalisana nabo, immigration sayolalisana nabo, amaphoyisa sayolalisana nabo. Bonke labantu bathola i-taxpayers money from us. Baqashwe yithina. Hayi ukuthi bona bazositshela ukuthi bazoyirana kanjani ekhanda. So babehluleka ukuthi ngenkathi sisakhuluma etafuleni siyazwana. Thina soyiphaka lempi, ncamele bephuma baphumayo kwenze okwenzakalayo. Kodwa sesikhathele, enough is enough. Banda! Awethu! Phambili ngomzabalazo umuntu ongasebenzi phambili. I know. Ngizocela ukunikeza ubaba uNgomane okuyena osilekelelayo nge-Labour Desk la eMandeni osilawulayo okwazi ukuthi futhi ibuye sixhumanele nayo bamapholoba sazise ngey'nkinga zabantu bala eMandeni ukuthi naye alisike nje ejikayo kubantu baseMandeni. Ngiyabonga. Banda wethu viva msebenzi, viva qina msebenzi, qina. Comrade, angizoba mude kakhulu but ngizoqala ngibonge kakhulu kuma-comrade akwazi ukuthi aphumelele azafika la njengoba nikhona. Ngibonge nje nokuthi isikhathi senu enisithathile noma enisichithile ukuthi nizodlala nathi la. But ngiyanithembisa ama-comrade, ayikho ifemu engayisilungise kwasithele. Ngifuna ukuthi ngiqede lento okuthiwa khona